তুমি তার রଖିদেল ভাই না কোন আଗ স্ত্রী তোমার বাহার না বাহাইনি না বাহাইনি কেন କହିଲି ରେଡି ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଆମର ଖାଇବାରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ତ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲି ତ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ ତ କିଛି ସୁଟ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ। अच्छा पूरा फुल निदे रे गाड़ी वेट करने वेट मशीन गाड़ी रही है चाचा ओल्लैक आस बिस्कुट और चिया चिप्स खाऊ खाऊ देखिए गोटे घर भितर गछ गछटा बंची रही देखापी चेषा कर तो बहुत देखिए एत व्यस्त रही भिड कर पारे तो से समय देखते गोटे पिलाटे हाथ देख जानी पारा जो भिडियो कर राति गला पर मिस्त्री दुकान काटू मिस्त्री कथा शुणते आप हसी हसी गटिए তুমি তার রখিদেল ভাই না কোন আগ স্ত্রী তোমার বাহার না বাহাইনি না বাহাইনি কেন କହିଲି না আনু ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ତ କଥା ଯାଇକି ରହିଲା ଏବେ 10-12 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ରହିବା ଦୋକାନ ତମ ଘରକୁ 3 ଲକ୍ଷ କାର କିଣିବ 4 ଲକ୍ଷ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋଡେବି ହଁ ଏ 4 ଲକ୍ଷ କୋଣ ଯିବ ନା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ ଏ 4 ଲକ୍ଷ ରହିବ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବି ଇଏ ନିଜେ ମରିଯାଏ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି ଚାଲ କାଟିଏ ଓରେ କାଟିବା ପରା ପଛକୁ ପଛକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି 50,000 ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ 50,000 ନେବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେବି ଜାତି କଣ ଜାତି କଣ ଜାତି କୋଉଟା କହିବ ରେଡି ଆମେ ଗଲା ବେଳେ ଯାଇକି ଯିବ ତମର କି ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଆମର ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘର तो आसला कोई टकर देखते केते कदली देते दर्जन का 11 दर्जन गुड़ा नहीं आसली आसी घर देखे देखो घर कौन बही नहीं खाता नहीं स्कूल पाठ पढ़ी आसी कहूँ